شاندکه اوفیسا هریما کردستان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بشداری د مراسیمین جنازه قربانیین تاوانه هوانه یا کو تاوانکارکی در حقی بسام مشو مالباتا وی لگندوار هولیرا پایتخت هریما کردستان کربو کو اوجی تلاش وان گهشت سر آوا فیش خابور جبو کوبین و گوستن جبو آلیه روش آوای کردستان لگند خوی دای گرزیرو لباجار دیرکه بین بخاکسپارتن. شاندا PDK Sê جهریک ج دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا PDK Sê و برپرس اوفیس هریما کردستان یا PDK Sê هروها سعید عمر اندام کمیته ناوندی و برپرس پیوندی نشتیمانی دوی درباره ده اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتر عبدالحکیم بشار گوت کو او تاوانکه هوانه و ملت کرد به تواهی په ایشیا به تایبت خلک باشور و هیویا سزادانکه بلز ج تاوانکار و تاوان را خواست. چه بوی جریمه گلکی گمار بو يعني 5 سان بين كشتن جي سحب مندالن جري ما قالكي جيران وقالكي نباقجه مالبات باشياء ام كردي كرسانه سوريا باشياء لي جدود ام تحسن كرسانه عراقي ما بيدر باشياء يعني البرخوت كافن شلو يكي مجرم بفيرنجي قاتلك فيرنجي نافادر كافي خلكين هوليري قش جما يروشين وعذابو قالك عازبو حكومه هريمجي جما بيتر عازبو جبر او بدجاره ديش جاركي افخل كلام ميفان الجمارة جارة دوا امن وا ب البنغ حدود كبه جبروي جد سيرو جاده هريم جروجا اف حادثه بوي هريم كردستاني وجناب سرق بالتايبت متابعتك ودوقتك جلكي زود مجرم قرتل واعتراف كر وانا تحقيقات بردواما هكر شريك هي شركتني دا خوازيامه قانون تطبيق به للسيرفين الصالي وقانون جي الجور ام تزانن حقيقي اعدامه ام يبيت كم صاني هاني بزوترن وقت دور قانوني واعدام بدق راح تيجي الجنب خلكي هوليري وخلكي كرسان روجعبا وخلكي كرسان تشيب جالي خوفا شاندكه نونراتيا انجمن اجتماعي كردي الهرما كردستاني بسروكاتيا كريم ميراني سروك نونراتيا ENKSê الهرما كردستاني وهجمارك اندامên نونراتیه بشداری و گوستن جنازهین 5 اندامên malbata Mişo kirin تا درگه فیشخابوره. استیرودا وکی گلکی مزنبو یعنی کم کجیک malbatek ج 5 کسا به وی رنگ هان کشتن او چه بویه ج کلیکا گ چه بوی جی اهتمام کی گلکی مزن ج همون خلکین کردستانی حکومت کردستانی هر وهاجي يعني خلق كردستان سوريا جي حمو بفي جنازتي دي وفيكم كجي هاتني جريدان وج آلي أسايشن هرما كردستان جي زوترين وقت دي او كسي قاتل هاتي قرتن وام بهورن لغوري يعني تشتي جناب سروكي هرمي جو سروكي حكومتي جي توجيهات خدانه دو وقترين نزيك دي ومحكمه عادل شباب وجزاء خوجي بستين برپرسن رخصتنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لپاریزگاه دهوکجی بشداری د مراسم و جنازه ده کرن او بشداری جالیه هر یک محمد امین عباس اندام کمیته ناوندی و برپرس رخصتنا دومیس و حاجی کالو اندام کمیته ناوندی و برپرس رخصتنا لشکری روجبو بدي هاد الشيء امسر صاغيج مالباتا مشو حموكي تخوازن وش خرج وكش بارتيا مارج بر اندام كي ما جيبو برادري هاني امسر صاغيج مناطق خو حموكي تخوازن راسي تشتا تشي تشتكي جهه ايداني وسنكاريا ما باوري خوش هيا جو بعدالته جناب السروق بعدالة اقليم ومجرى قبرصيني افكسي جو جريمه بيسو خراب كلي ويبقى قصاصي خوجي ان شاء الله يبقى تشتاق عداله بيجي ما قناعتنا وعداله مجرى قبرصيني ويبقى حقيقه ابي هاني جبرجو باوريا ما بعدالتها باوريا ما بريبازا برزانيه افتشتاقو تشي بي سر ملاتي ما براسي بينج انسان في حالتها هذا هاتنا شهيد كم كان واعتبار كان شهيد حقيقه خدا نتشتكي هندكا ام جارك كي سرساغيج مناطق وحموكي رتخوازن malbata Mişo رتخوازن خسارك قالكي مهم ان لله وانا اليه راجعون قدر افا جامره هاني جريمتك بيس وهاتا كرن جارك دي سرساغيج حموكي رتخوازن malbata ويراش خروج مناطق خور جاليه هرما كردستاني وجي عمید شوکت بربهاری و کنونر سروک مسعود بارزانی لگل شاندک هرما کردستان بشدارید مراسم جنازه و گوستنا قربانی و تاوانه کرن و سرساخیش malbata وان را خواستن و او جنازه بریا امبولانسان هاتن و گوستن تا گورستانا گنده گرزیرو لدیرکل روش آوای کردستان تالوی ده بین بخاکسپارتن.
Li Rojavayê Kurdistanê jî Serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdarî di merasîmên pêşwaziya laşê 5 endamên malbata Mişo û cenaze û bixaksipartina wan de kirin û di gotinekê de piştî bixaksipartinê endamê Polîtbîroya PDK Sê Abdulkerîm Mihemed bavê Luqman got ku ew pirsa hemû Kurda ye û nabe ew tawan bi awayê danûstandinê li gel Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê welatiyên Herêma Kurdistanê ve bêgirêdan ku bûyerên bi vî awayî li her cihekî û welatekî rû didin. قضية ما تفدي لهم هيفيتكن قضية دريا عدالة ده حقيقة بسينة ندريا ناكو قيادة نوقت وقتي وينايا كس في جريمة جري ندي بحكم كردستاني وكردستان هالو كردستان ما إهانة كنا صد جرائمه هالو الكردستان سوي شيء بول كردستان تركيا شيء بول كردستان إيران شيء ويا معناته بي والله كردستان تركيا حمو مجرمن هي كردستان إيران مجرمن أفتشتها شينابي أبدا نمقبولة مريز قرتنش كردستاني رهيب قانوني كردستاني بيلو باوري ما فيها واكيد عداله ومحكمه وحقي انسان بصينا ديسا سرساغيش مالباطيرا جوا تبارا روجا دوی هیوانهان و د تاوانکه هوانه ده 5 اندام malbata Mişo li gundekî nêzîkî hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hatin kuştin. Ji aliyê xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi hemû şiyanên xwe piştevaniya wê malbatê kirin ji bo bileztirîn dem. Tawankarên wê tawanê bên sezadan û beşdarî di hemû merasîmên cenaze û vekostin û bixaksipartina wan qurbaniyan de kirin.